Poštovani, pozdravit ću vas u ime Kulturnog centra Surčin i Gradske opštine Surčin. Ujedno želim i da vam se zahvalim na današnjem prisustvu obeležavanja ovog velikog dana za našu opštinu. Dan oslobođenja Surčina u Prvom svetskom ratu. Nijedna druga zemlja učesnica Velikog rata nije tako skupo platila svoju slobodu kao Srbija. Ostala je istina okađena tamjanom, zalivena kapima krvi i suza, očišćena verom u ispravnost žrtve za pravi cilj pred sobom. Istina o narodu za koji je tokom istorije pogibija najčešće bila pitanje života, a smrt odraz vere u život. Kraljevina Srbija ratovala je protiv Austro-Ugarske i drugih centralnih sila od 28. jula 1914. godine, kada joj je Austro-Ugarska vlada objavila rat, pa sve do kapitulacije Austro-Ugarske 3. novembra 1918. godine. Prve godine rata Srbija je potukla Austro-Ugarsku balkansku vojsku. Naredne godine njena vojska suočila se sa trojnom invazijom. Ne želeći da se preda, srpska vojska se povukla preko Albanije. Evakuisana je na Krf, gde se odmorila, naoružala i reorganizovala. Odatle je prebačena na Solunski front, gde je već 1916. godine zabeležila uspehe. Posle dugog zatišja, borbe za probijanje fronta počele su septembra 1918. godine. Srpska vojska je krenula u proboj Solunskog fronta. Po naredi vojvode Živojina Mišića, sa nepokolebljivom verom i nadom u naciji napred u otadžbinu, vojnički rečeno, izvršila je proboj Solunskog fronta i ispisala jedno od najsvetijih i najsvetlijih stranica srpske vojne istorije. Srpska vojska nezadrživo je napredovala i 1. novembra 1918. godine oslobođen je Beograd. Srpska slava ostala je zabeležena, ali su i srpske žrtve bile ogromne. Veliku pobedu u Prvom svetskom ratu Srbija je nesrazmjerno skupo platila. Tokom rata izgubila je, procenjujući se, između 1.100.000 i 1.300.000 stanovnika, što je činilo gotovo trećinu ukupnog stanovništva ili čak oko 60% muške populacije. Surčin je oslobođen 5. novembra 1918. godine. Kao i veliki broj sremskih Srba, tokom 1914. godine i Surčinci su pomagali kratkotrajnu ofanzivu vojske Kraljevine Srbije na Austro-Ugarskoj teritoriji. Surčin ima 13 civilnih žrtava iz oktobra 1914. godine. 12 ih je streljano u porti crkve u Surčinu, a 13. žrtva je poginula 1916. godine na Ceru. Za sve žrtve Prvog svjetskog rata pozivam vas na minut ćutanja. Slava im! Sada ću zamoliti delegacije da polože vence. Delegacija Gradske opštine Surčin i mesna zajednica Surčin. Boraca Gradske opštine Surčin. Udruženje 20. decembar brani.
oslobodilačkog rata Barajevo. Udruženje Saveza potomaka ratnika Srbije 1912-20, opštinski odbor Lazarevac i mesni odbor Vreoci. Hvala svim delegacijama na položenim vencima i hvala svima vama koji ste danas bili sa nama. Evo, rastajemo se sa željom da se i sledeće godine vidimo na istom mestu i odamo poštu herojima velikog rata, zahvaljujući kojima danas i postoji. Hvala još jednom.